I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. Evo danas ću vam pokazati kako povećati FPS u Minecraftu. To jeste kako naštimati da vam igrica manje koči. To je ono kao, recimo ko ima malo slabije računare i štekamo Minecraft, to je koči, kako to da se redi ako nije već se redio. Ovako, kao što vidite, evo ovdje se može, znači vidimo kroz lišće. Znači grafik nam je na fancy. Kad bacimo neki item, evo vidite, on se na podu okreće. I to je nešto što nam najviše FPS-a uzima. Idemo znači na opcije i video settings. Ovo ovdje grafik fancy stavit ćemo na fast. Evo sad kad bacimo item, on se ne okreće i ne vidimo više kroz lišće. I samim tim će FPS dosta već se poboljšati, ali možemo mi to još da dotiramo. Ovo ovdje drugo, znači smooth leaks, ovo ćemo smanjiti na, mislim to jest isključit ćemo ga. Ovo nećemo dirati, ovo isto tako, a ovo ovdje, ovo je svjetloća, to jest koliko dobro vidimo, to vam ne zavisi znači da je FPS, ali bolje da povećamo, ćemo bolje vidjeti. Ja vidite. Drugo, ovo isto ćemo staviti na minimal. Raider distance, pa što vam raider distance bude manji, to će vam FPS biti veći. To isto dosta FPS-a uzma jer više će opteriti vašu grafičku jer će više polja morat prikazati. Dalje, ovo ćemo isto smanjiti, wipe blowing, ovo ne moramo gasiti. To jest ono samo kad trčimo da se igrač njiše, ovo kao vidite da se mač pomjera gore dole. To ne moramo dirati. OpenGL u svakom slučaju gasiti. Clothes isto tako ne moramo, to samo oblaci. Server tekstur i ovo dole zadnje VSynth. I to ćemo gasiti. I evo ga, znači kao što vidite slika je dosta slabija, grafika se dosta smanjila, ali u svakom slučaju će biti više FPS-a nego što je bilo. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj tutorial, nadam se da sam vam pomogao i pozdrav!